Mayapat magrasyang abak po kay katamongan, at syuta na po king kalabing metong a Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, iabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mr. Rico Nucup and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Lita David, Mayor Roding and Mrs. Daisy Gonzalez, at Joanna Calma. Para mo naman king kapasalamatan dari, Maribel Manalo, para king special intention dari, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Nerissa Trinidad, Maribel Bukad, Rosemary Cordero, Madeline Pilaw, Annalisa Manalo, Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gemma Lumba, Mark D. Cleaner Bayani, Midel Malonzo, at Felino David. Para king malalagwang kapaldanan dari, Joel Parungaw, Danilo Gonzales, Merily Manalang, Rinaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Liza Manalo Manalang, Rosel Montemayor, Rosalie Gabriel, Leonor Salazar, Joy Manalo, Charito Obsequio, Eliza Rintulio, Monica De Leon, Virginia Sumawang, Jeanette Lakap, Jenica Pabustan, Michael Alfaro, Oliver Pabustan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, at Espiridion Kayanan. Para king alangang kapaynawan daring kaladwadari, Estrelita, Federico, Joseph Ryan, Elisa, Monsignor Tans, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Jenaline Freal, Grace, Carolina, Jacinto, Clarita, Gilbert, Lorna, Jesus, Joel, Hernando, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo ngeni, king lagyuning iba, ang poning anak, ang poning banalay espiritu. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banalay espiritu, mantabe kay kayungan. Mayap ayabak po kay katamungan, kaniti pong kaorasan pagmasusyan taya ing kalabing metong a Domingo ning karaniwan a panahon. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo, aminan tala pa mo rin kay katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran, arapan na ni nga pong Ginoo. King mitmong kapakumbaban, yagkastangening miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Dios, ang mapamakalulo, ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, ika ing si kanandaring sablang manalig keka. Malugod mong pakiramdaman ning panalangin mi. Pauli ning kay na nakatutubo ning pangataw mi, ala kaming arapat nung alaka. Saupan mo kami king grasya mo ban ato paran mila, ring kautusan mo at pamutulan da ka king kapagnasan ampon dapat mi. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pumagari kambem mo, king kametunganing banalay espiritu manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Miras laring Israelita king disyerto ning Sinai at bigkampo la king lele ning bundok ning Sinai. Minukyat siya king bundok i Moises ban makikit king Diyos. Minawi siya kaya ing Ginoo iba't king bundok at sinabi na kaya ing sabyana karing Israelita ing anti kanini. Ikitsu nung nano ing depat ko, karing tao Ehipto, at nung makanano ra kayong delo, keti. Antimonong makanano lang darala, ningagila karing bagyos na, ring malutob na. At inuli ra kayo keti kanako. Ngeni, nung makirandam kayo kanako keti, at tupad king kanakong kasunduan, ikayo ring maging sarili kong balen. Kanako ya ing mabilog ayato, dapot ikayo mong bukod ding tawong pinili ko. Ing balen ami tagulaling mong bukod kanako, at sumuyo kanako bilang pari. Ing amano ning Ginoo, itamo ing balayana, ding tupana ning kayang kawan. Dalitanan me ing Ginoo, o meto yato. Kingkit mong tula, sambanye, lumapit ko kayo, kambening masayang dalit. Kilalanan nyo king ing Ginoo, ya ing Diyos, ya ing linalang kaya katamo at bandi na katamo. Itamo ing balayana at tupang papastulana.
alang kayangganan ing lugod na, at tapat siya kapilanman. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ilduna ning Diyos. Meteyay Kristo para karintaong makasalanan. E mayan king ninuman, ing pay Mateo, alang-alang king metong at taong makatuliran. Mekad para king metong ataong mayap, ating bisang pay subo agyangking kamatayan. Dapot, meteyay Kristo para kaya katamu, kanitang makasalanan tamo po. At iti patunayan na king kaluguran na katamu ning Diyos. Antina ning ngeni, malapit ta na king Diyos, king kapamilata ning kamatayan ng Kristo. E kasi lalo tamong asisiguro, king yo, iligtas na katamo, king kasbuna ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos, dapot milapit tamo keyo, king kapamilata ning kamatayan na ning keyang anak. Ngening metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing milagtas tamo, king kapamilata ning biyen ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilata ning ginuta mong Heso Kristo, uling kapamilata na, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Malapit ning kayarianing Diyos, si Sianyulo at painggulutan, din kaya kayong kasalanan, at maniwala kayo, king mayap a balita. Ing ginuman tabeya kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo.
King panahon na ito, panakit ng Jesus karing kekaldan, kelunusa nala uling maliligaligla at erabalo ing daptanda, antilawaring tupang alang pastol. Inya nga na karing alagad, dakalpin tutuing palutan, dapat ditaklamo ring papalot. Uli na nita, ipanalangin niyo king makibandi, king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon, king keyang pupul. Inaos na lang Jesus, miti po narapan na ring labi ng aduwang alagad at pigkaluba na lang kayupayan, makapanabi karing marok ay espiritu at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Deti, ila ring lagyura ring labing aduwang apostol. Muna, Simon a Mayayaus, Pedro, i Andres a kapatad na, i Santiago at Juan a kapatad na, dinganak ng Zebedeo, i Felipe at Bartolome, i Tomas at i Mateo at Talapanyingil Buis, i Santiago ay anak ng Alfeo at i Tadeo, i Simon ay aktibista, at i Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus kambening panabili ng anti kanini. Ekayululob king teritoryo ring pagano, ni ekayululob king sasakupan na ning Samaria. Nung emunta kayo, karing tupa ng Melili, ning balen, ning Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu, king ing pamagari ning Diyos, malapit na. Pakayapan yu laring masakit, pasublian yu lang miering mete, pakayapan yu la ring leproswan, panabi yu la ring demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yu mo namang ipagkalug. Kaluguran kong kapatad, itiyaing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Mayap ayabak po kekatamongan, at pakisabi po karing kekatamong kalele, mayap kapakingabak kapatad. God is good. All the time, palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Ikatamo po kanong Pinoy, hilig tamo po ing bibisita, pupunta at dadalo, karing katamong kapara, kapamilya, kamag-anak, o pati na karing katamong kakilala. Lalo na, po tapong ating special celebration, kalupa ning birthday, ning kasal, ning fiesta, o nano pa mang maulagang selebrasyon. Minsan papin, agyang masakit ne ing kaluguran, ing kapamilya, pupunta at dadalo tamo pamurin king bale o king ospital. At po tapo kanong dadalo at makipamisita tamo, siguradong atin tamong bibit-bitan, atin tamo pong darala, para king tawong puntalan tamo. Nano po madalas sing katamong bibit-bitan, deta pong perishables na po, kalupa na ning pamangan o kaya inuman. O mapalyari mo namang magdala kang regalo, balo mong makapagpasaya ketang tawong bibisitan at pupuntalan tamo. Pero migit po kanu karing bageng areti, ing masanting tamong bitbitan at dala apining katamong sarili, itang presensyang mayap, presensyang babye encouragement, presensyang babye suporta, at presensyang babye positive energy. Inyapin ing kutang, potapong pupunta kayo, karing kayong bibisitan, nano po ing daralayo. Lawen nyo ring kalele yung makatiman. Nano po kaya nga isip dane po. Nano mo po kayang daralana, ning kekang kalele po tang akakit me, o po tang akakayabe me. Nano kaya ing akakit mo at panamdaman mo, po tang atsune king lele, ing tawong bibisitan at pupuntalan mo. Encouragement, support, positive energy, o po ta naman stress. O kaya at supaking malaut, papuntaya pake ka, daramdaman mo ni marites, o ring miyaya liwang pwede yung pisabyan.
Nano ing panamdamaning kaparatamo, potang bibisitan at potang akakit at akakayabe naka. King makanyan tayo pumalyaring lawan, ing tema ning kakatamong kapag masusyan kaniting kaorasan. King Ebanghelyo, dimdam tayo po ing kwento na ning pamiparala ng Jesus, karingke ang alagad, ban kanita umpisanda na ing karelang misyon. Itiya, ing pamagmisyon da po ring 12 alagad. It is the so-called the commissioning of the 12 apostles. At kapilan niya po kanu, may ganap ing pamagmisyon dareting 12 alagad. Kanya pong kayari no kanong pepa kanan Jesus ding kekaldan. After the feeding of the 5,000, Jesus commissioned His 12 apostles. Pero inkutang, palagayo po bakit? Bakit kayari nanitang pamipaka ng Jesus, kareting dakalataw, karin na pamo inumpisang binye, itang pamagmisyon, karing kayang alagad. Sabi na po, ning metong atalasulat at dimdam taya naman, ketiking Ebanghelyo, inyang pakananong Jesus ding kekaldan, ikit na po kanu, balamo ring taong areti, tu palang alang pastul. They were like sheep without a shepherd. At baluta mo na ing metong atupa, potang alayang pastul, sigurado yang malili. Ing metong atupa, potang alang papastul kaya, sigurado yang mawala. Makanyan ing ikit ng Jesus, karing tao. Wadanupan la, wakaw la, physically, pero alimu ita. Balo ng Jesus, nareting taong areti, danupan at kaula naman, king karelang espiritualidad. Inyapin siguro bistat man Diyos ya, ikit ng Jesus, ing pamangailangan kayan tabi, king misyon akeyang gagampanan. Inya ka rin nala inaus din kayang alagad. At nanong sinabi na, go and tell the nation that the kingdom of God is at hand. Pakayapan nyo la ring masakit. Pakayapan nyo la ring leproswan. Pasublian yung miye ring mete. Sopan nyo la ring tutong mangailangan. Uling king pamibiyebye ng Jesus, apin puren ding misyon agimpanana keti king yatu. At then mo naman ding pigkatiwala na karingkeyang alagad kabang susunduda ing misyon a inumpisa ng Jesus keti king yatu. So what does this mean for us today? Kaluguran kong kapatad, nung sasabihan niyo pong talasalpantayan na kayong Kristo, nung panwalan niyo pong talatukin na kang Kristo, sana tandanan tamo, kalupa da puring alagad king Ebanghelyo, susugo at tutubod na katamo namang Jesus, ban kanita magmisyon karingke katamong kapara. King bale man yan o kilwal ning pibale-bale, king eskwela man yan o king obra, kilubpisamban man yan o king mabilog a komunidad, ing Diyos, susugo at tutubod na ka para karing tao. Ing buri kong sabyan, ing balang metong kekatamo, nano at nino man iya, nano man ing kayang estado, atin yang misyon, at atin yang responsibilidad, king balang metong kekatamo. Amen. Panwalan niyo po yan, lupa pong malungkot kayo. Amen? Amen. Inyapin po, nung pengari ka, magpakapengari ka. Tuparan o ibyemo ing pamangailangan ding kekang anak. Alimu uuna ing sarili mong kaburyan at ding kekang bisyo. Nung mestro at mestra ka, ituro mo kung istu at mayap ding kekang estudyante, aliwaytang ikang mumuna, karing kalokwan. Nung doktor ka, kasana mamiling pasyente, saupan mulat pakayapan, retang tutong mangailangan, at detang tutong magkakasakit. Nung pari ka, madre ka, susuyo ka king pisamban,
ilapit tala, king apong ginu, ding ke katamong kapara, aliway tang ikatamong manimu na king chismis, manimu na king kapan niran. Ing buri ko pong sabyan, ing balang metong ke katamu, atin tamo pong misyon, atin tamong responsibilidad, king balang metong. At paganaka na mo namang Jesus ke katamu, na mas maulagaya, ing ke katamong presensya, kaysa karing nanumang bagay. Kailangan tamo po ing pera, kaniting kasalukuyan. Kailangan tamo ing material abage. Pero etamo sana kakalingwan na ing kaladwa tamo atin yan namang pamangailangan. Inyapin ing minsan ing kapara mo, naman pera, ing saup, apaninaya na kekatamo. Minsan, itamong taong makiramdam, karingke ang problema, sapat na, banmipaldan niya, king nanumang panamdaman na king bie. Nang minsan naman kailangan ng regalo, kailangan damo ing kapatawaran, ay ibye mo at ing lugod, amalyari mo sanang ibye karela. Dahil sa totoo lamang po, ang pinakamahalaga at pinakamalaking regalong maaari nating ipagkaloob ay hindi naman po material na bagay, kung hindi ang ating mga sarili na mayroong presensya ng pagmamahal, ng pag-unawa at ng pag-antabay. Manano na sanang po tang akakayabe da katamu, rin ke katamu pong kapara, ing panamdamanda, apin ing metong kang grasya para karela. Amen. Inya pakisabi po, karing ke kayong mitutundo na pong kalelene po. Sabihan nyo kaya kapatid, always be a blessing. Inya pong magaw brako, o me destino ko king sakop, ka-ordain ko po anting metong diakono, atin pong metong programa ka rin ing karelang scholarship program ne po. At misa na yaldo, binisitan mila ring scholars na ning sakop. Migsadya kaming regalo, pamangan amalyari dang isadya at iyapag king Kapaskuan. Karasmi po ka rin king Arayat, San Juan Banyo Arayat. Disnan miya po ining metong ng scholar ning sakop. Peluba na kayo po kilubale at nga pansinan ko, asne po kagulo ing karelang pibale-bale. Uling malatiya mo at sune ka rin ing kusina, ing sala, ing kwarto, at sunangan po ka rin inyapin as nakagulo. Kay ba't ketang lele at supu ikoyadang paralyzed, masakit ya po. Ne po. Kay ba't what struck me the most was itang karelang altar. Bistat man maguluyeng pibale-bale, asne po kasalese pangayayos ing karelang altar. At anyang mayari na kaya pong mipapagkwentuhan, inabot ko no po reting sinadiyami para karela. Kay ba't sabi na po niting ima nga na sir pa po niya ayaws na kanta ka na ako nga na sir nga na ing tutuna po niyan kaniting kaorasan emi naman po kailangan ing makanyan abage. Pero dakala salamat uling ay isipan nyo kaya pong dinan makanyan. Pero ing tutuna po niyan ing kailangan mi lalong-lalo na ako apin ing panamdaman kesana ing presensya na ni nga pong Ginoo king BME. Uling last month po, kamamate na pa mo, ning kaya kaming metong akapatad. Ngayon bulan, iting koya ko, may sakit, neman, paralyzed ya. At ing kaya kaming pamilya mismo, magkasakit ya financially. Inya pa niya kung kukutang karing kana kung panalangin Ginoo, no karin ka, karing kaorasan areti. Uling panamdaman na po kanunitang ima kanita na peburene ning apong Ginoo ing karelang pamilya. Pero pauli na po niting kaorasan na iti nga ng makanyan at pauli yu po penamdaman mi na ing Diyos mamantabeya gulot daman dimiyaya liwang kasakitan at kapagsubukan king bie. Kapatad, o yan po ing maya abalita. Pota sanang bibisita
at dadalo tamo karing ke katamong kapara. Migit karing bagi amalyari mong idala, ibiyemya mo naman ingke kang sarili. Itang presensya mong magdalang Diyos, itang presensya mong magdalang lugod, kayapan at pamangayap karing sablang tao. Uling tandanan tamo po, sapat ing kilala taya mo ing Diyos. Dapat darala at bibit-bitan taya naman karing puso ding kekaldan. Inya ing assignment yu po sana kaniting kaurasan. Apining potang kaulita mo, kutnan tala din kay katamong sarili. Pota kayang akakayabe, da kureting kanakong kapara, nano at nino ing panamdamanda kanako. At sana ing ipakibat tamo, alang aliwa, nune ing Diyos ang mabibiye king kay katamong biye. Amen. Last na mo po, lawan yung pasibayo ring kaleleyo. At ikayo na po siya ng magpaganakakarela na potang eya panamdamaning Diyos, na potang eya po akakit ing Diyos. Karingke kayong kapamilya, karingke kayong asawa, karingke kayong anak at kakaluguran, paganakayo karela, na pigkalubane ning Diyos ametong amisyon. At ing misyon na ini, apin sana ing apayabot karing kapara tamo, na ing Diyos mabibiyeya king balang metong kekatamo. Ayasahan ko po pa ini kay kayo, yes or no? Yes, kasi nung ali, bala niya po nga pong ginuke kayo. Hali po, nung sana ayasahan da kayo po, king makanitang bage, ulinganting talatokin ng Kristo, yan naman po, ing kayausan, king balang metong kekatamo. Ito po sana, ing pangadyan, at pigunaman tamo kaniting kaorasan. Amen. Talakad kayo po at ipasyag tayo ngayon kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, balik yan naman keti ban mukum karing mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasubdirang mieding mete, at king die alananga. Manalangin tamo king ginutang Hesukristo ban kayabe na makapakirami tamo karing tao, at apakayap ding sugat da king upaya ning Dios. Nga tamo pong manalangin, Ginoo katmuan mo kami king kekang pakalulu. Ginong Jesus, ipayabot mo karing pamuntok ming pampolitika, ing kamalayan, adakala karing kalulu ning lipunan, dingalang tuknangan, ding takas karing salirirang karinan, dingalang kapanintunan, ding pepay burisan da ring karelang pengari at asawa, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, balikdan mong mitmong lunos, ding talasalpantaya mo alang pastol, ban manimuna karela, ding parokyang alang pari, o sapat, apangalingap, ding siralog, at pastol, akulang na masabal, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, ipayabot mong lawan milang mitmong lunos, ding kayanakan, aalang parasan, o alang mamantabe, ding matuang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya, at ding miyayabe, king matampang pamiyasawa, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus,
Balikdan mong mitnong lunus, ding kaya kaming komunidad. Pisan metungan mula, busdan mong tanggapan doring migkamali, at matularong lingapan ding sabla. Manalangin taking Ginu. Ngeni adwan tamuing sarilitang kabagnasan. King katahimikan da puring kay katamong puso, iyabe tala naman karing kay katamong panalangin, ring kapatad tamong mi apektuan, mi sakitan at mete, king mi labasan na lindol karin king Mindanao, lalong-lalo na king General Santos City. Ipanalangin tala king Ginu. Ginu katmuan mo kami king kekang pakalulu. O Jesus, mayap ming pastol, kapamilatan ding kekang alang bayad akalam, meging tutukang mayap ke kami. Ipayabot mong ayapusan meeting ganaka at kayapan, karing sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami o Ginu, ngenit kapilan paman.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap yara paning Diyos, pang lubos mayupaya. O Diyos sa ibami, king kapamilat ang dareting ay ning tinapi at alak. Kaburian mong kinging meto ketawan, mga biyayan niya kaniting pamangan, mibayo yasikanan kaniting sakramento. Pagkalob mo sana kapilan man, king ding katawan at kaisipan mi, ela magkulangan kaniting kasaupan, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, itas yu laring pusuyo, pasalamatan tayo ing Ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man o Ginu, banalay pa, Diyos a malugod ampong maganaka. Uling bista man mo kailangan ing puryan da ka, makanyan man metong akala mapiggalub mo, ing ika pasalamatan da ka. Ampat ing pamipasyag ming kapuryan makaragdag king kamalan mo. Dapat makasulong naman king kaligtasan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ya ing pupuryaning yato ampon banwa, ya ing daralitan ng mipnong tula, ring anghel ampong arkanghel, king siwalang alang kupas ngamingang pupuri. Ika pining banaloy pa, ika ing sibul ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing tipli pangambon karetingain mi. Baan pa banalanalat para kaya kami gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lub dinaw ning Biena, king pamaylas sampon kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti ka ring kakaluguran at nga na, kunanye iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pepasalamatan na ka at pinuri. Dinuwang ne iti karing disipulo na at nga na, kunanye iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubo para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, anting pamigaga na kayo kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pamanyubli ng mebye, darawon mi yakeka, iting tinapen ning bie, ating kaalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king metoyato. Ban mi ganapya king lugod, kambe ng Leo ing ke kaming Papa, i Florentino at Pasiano ring ke kaming Obispo, iamong diksing ke kaming Kura Paroko, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at ding sablang meyango na bie, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga, kambe ng Maria, kambe ning Nuana Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Joseng esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng Santa Monica yung kekatamong patulunan, at ding sablang banal ami bie-bie kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya kay kao Diyos, ibang lubos, mayupaya, manggaman, king alananga. Ing pakalulo ning Diyos alang sukad at ing pamanatbus na alang kupas manalangin tamo antimo nung makanano nakatamong tirong Jesus. Ikabus mo kami, King sablang marakoy pa, malagod mong ipaggalubing kapayapan, King panahon mi. Bahan King kasaupaning kaya kang pakalulo, mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, King sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi i Heso Kristo.
O Diyos, sa ibaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon may pamayapan ng ponpisan metungan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sana kapilan man kay kayo. King mitmong tula, ipakita mo po ngeni, king mikakametong tamo, king kapayapan. Peace be with you po. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalakoking kasalanan ning yatu, nuan laring mayawus kingapunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banal a pamakinabang at tinggap mi keka, antining pawagana ing pangayagom mi keka. Mamunga mo naman sanang tunay kametungan karing sablang galame naning banal a kapulungan mo. Iti nga nadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po saguli. Mayapat magrasyang abak po kay katamungan. Migpalwalya pong circular letter yung kay katamong arsobispo, ilubos ka galang-galang Florentino Lavarias, at magapilya po kay katamo, na miga second collection tamo, bata lang asaw pan ding kababayan tamo king Mindanao, ang maging biktima ng 7.8 magnitude earthquake kitang milabasan at June 8. Dakal pong salamat. So king lagyo na po ning kakatamong kura paroko, among diksi, dakala salamat po. Karing sablang minabot, king karelang asaw, tandanan tamo po, ditakman, ing agyo tamong ibiyangeni, potang piyabe-yabe tamo, daragol, lalo na itang suportang malyari tamong ibiye, karing kapara tamong tutong mangailangan, lalong-lalo na pinting taong at sungeni ka rin, King Mindanao. Leta po ngayon may kapamye, malyari naman po kano rin kaya kayong kwintas, rin kaya kayong sing-sing, ne? Ikaw Jonathan na yung manyang laka rin. Hali po, mamiro ko mo. Talakad ko po. Inginuman tabe, yake kayo, idukuyo laring buntok yu at manigapuking bendisyoning Diyos. Inginu, bendisyonan, ampon, ingatan na kayo. Amen. Bakit yasanang makatiman ke kayo at ipagkalub na ing grasya na ke kayo. Bakit nesana ke kayo ing lupa na at pagkalub na ing kapayapaan na ke kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod at maya pa Diyos, ing iba, at ing anak at ing banal na Espiritu, ing misa mi daw ne umena kayo king kapayapan.